musidɓe ɓe jami ko sowona moɗon kala kawno ɗon kala waɗanare men salmini on hande ɗen leydi tari ɗum noon sare Verona nder julurde maɓɓe ɗo ɗi wondi ɗo e bandirawo meɗen en salminama andina wonɓe darde ɓen haɗa ko hono bandiraɗo assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Hayɗo wawi anditinde wonɓe e darde ɓen ko honno ma keteɗon e ko honɓe kam meɗen. Haray ko Kajjatu Diallo mimete ko mami pita timbe Madina. O haray ɓe pita ɓe timmi Madina ɓe woni ɓe Verona ɗo kadi kala ko ɗon adnare men salmini on e haray ɗo wawi anditinde hande ko honɗum feƴƴi ɗon ɗo ko honɗum fottinde en e nder julurde ɗo. Ok, haray hande ko andi men ɗo tigi ka julurde Verona ko école hindinɗo fi dina andingol dina eɓete ɗen e ɗe leyɗe ɓe anduɗen wona dina kam dolnora e woɓɓe kadi ara ko italien ɓe silmuɓe natuɓe dina men kam. Bisimilla ɓe invité men e o événement ɗo. E haray ko honno feƴƴiri événement o alhamdulillah feƴƴi hore jam moƴƴere himɓe buy notike onon kadi on tawa e notiɓe haray alhamdulillah on jarama on weltanama. Bisimilla e haray yewtere nden tigi tigi ko fi honno ko wiyete ko parent musulman honno mawɓen duwa ɓurtugol wattangol yilla fi nedi ɓiɓɓe ɓen e leydi ɗe anduɗen nadina kan dimira wona namu men gon kadi dolnora ka suutuɗen wawi ekkitugol ɓe piiji ka yaasi foye mum ɓe andu e piiji gono toon donc ɗen duwa wattangol lilla ko honno ardirante ɓiɓɓe mum non e haray noon e nder nde yewtere ɗon min nani piiji buy o yewti ɗon toɓɓe buy aɗa hoorema fi no honno babirawo on ko honɗum woni nafa baba on ka galle ko ɗum nafa nenirawo on ka nder galle on haali toɓɓe ɗen ko sendi dina kan e naamu ngun e ko honɗum woni sombo ko immani ɗon ngol lawol ɗo e ko honɗo iwruɗum ha hande ka hewtu ɗon ɗo. haray tigi tigi on o tigui fuɗɗiti jande nden hari déjà hino hendino diplôme e fi comptable après ɓay o tigui jiidike ɓiɓɓe ɗiɗo mi heeɓi intérêt fi fuɗɗitagol jande nden mais e hoore needi ɓiɓɓe ɓen par ce que mi yii ka société on fewndi ɗo difficulté ji ɗi no woodi moƴƴi noon enen ɓe hoɓɓe arɓe eɗe cay ɓe cay ɗe andanɗen ko ɗen ko nadina kan duni na namu men ngu woni haray no o tigui janɗirta noon no heɓude difficulté ɗin toon ko ɓeynata crise d' identité on crise d' identité ɗon ko ɗum woni ka suudu tawi mawɓe ma ɓe jonnima valeur de d' éducation e ɓe holludema dina ma kon ka yaasi kadi ɗe andude valeur ji go joni ko honno o tigui e torta no naɓɓira ɗin piiji ɗo ensemble donc min yewti ɗo hande différence ko ɗum woni éducation et enseignare ko ɗum woni jannugol hono woni ko honum seydi ne'ugol e jannugol e par ce que ɗen andi e hoore law ɗum kadi wona innugol o tigui ara e mawɓe law ko angal andugol piiji buy par ce que aduna no waɗi no wonno law e joni hino seedi ko inni appliqué ko waɗayno ko law e ɓiɓɓe ɓen fewndi ɓe ɗen joni haray vraiment difficulté ji buy heɓoto nder toon surtout e ndi leydi ka wonɗen ɗo donc min tigui reɓa mi formike ɗum ɗo mi ɓurti andugol différence piiji ɗin ɗiɗi par ce que honno ekkitugol goɗɗo goɗɗum nde wawi innugol an ekkitete no juulirta no ekkitete no janguirte mi andinte honno les 5 piliers de l'islam et tout mais fiwolgol fi éducation ko valeur ji ko jonnete neɗɗo on fino andu no comportoro e hoore jama on kadi ara o tigui jokka e technique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ara ɗum mi yewti tigi noon e nder yewtereji moɗon on memi moƴƴa fi lawol nelaɗo Mohammed sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko on haali kadi e sattenteji ko woni ga kon onon e fi koko wonɗon janngude ɗo e no wonɗo yirde dendalngal musidɓe meɗen ga ɗum no wawi wonde leyɗe ɗen fof kono enen julɓe ɓen honɗum e sattendeji mawɓe ɓe woni fottude e ɓiɓɓe mum ko honɗum kadi e sattendeji kadi woni addude on kadi konko on crise d' identité ɗo ɓayde andi crise d' identité on ko andugol goɗɗum ka suudu yahiya goɗɗum ka yaasi ko honɗum e feere e solution onon e nder gandal moɗon ngal e ko wonɗon fensude kon ko honɗum won wawata yewtude en e jama on e muɗum min haray conseil komi jonnata seeɗa e muɗum ber komi woni kon honno janngugol ɗo seeɗa e expérience ji komi woni kon wadde e honno mawɓe buy hino arde landolan conseil ji haray ber komi ɗumanto jama on koyen nayen base o e hoore culture men on tun ma ɗum inna dina men kon tun ɓay ɗiɗen ɗo be e to ɗen andiniren en fof suusidiren no ekkitirta hen noon kadi fayɓe meɗen ɓen aray komini ko nane wona enseignare wona jannugol ngol tun e to ɗen gollen kadi e hoore émotion ji maɓɓe ɗin e hoore noon e culture on ko watten kon fof nder toon anden foye mum ko dina kam woni hoore lawol ko dina kal mani priorité donc nde ɗen ekkita ɓe dina ka ekkiten ɓe yoɓe yiiɗu Allah subhanahu wa ta'ala ekkiten ɓe ko giggol Allah ɓe duwa heɓugol donc ɗumanno fuɗɗoro neyirgol ɓe les 99 noon de Allah subhanahu wa ta'ala inde Allah ɗen voilà ko ɗum ɗon min ɗumanniɗo ekkite ɗo yoɓe hiiɗu hara ɓe hersirta dina kan hara ɓe ƴeewi ka école ji kamɓe kadi si goɗɗo inniɓe an ko a honno min ko ɓeeɗa inni min komi chrétien ko ɓurata kon komi addu min tigui hoore an komi ɗumanni kon ko weltorɗa kon mi duwa wolugo min kadi komi musulman hara mi hersirta ɗum ɗon donc ɗum ɗon ɓen duwa ka suudu ɓurtagol etagol e hoore muɗum hara ko giggol mum ɓe heɓata
wona innugol ɓe tun ɗum ɗo duwaɗa waɗugol har tigi tigi ko to dina kan harnaɓe hersirta haraɓe hersirta bisimilla si tawi wodi ɗo joni faalaɗo jokkitade on ma falto ko wonɗo wadde kon ko honno oti wawata yi'ude ko honto oti wawata on tawude ma e nder wonɓe ferono ɗum honno ko hiɗon mari mojoɓe hiɗon mari wono page ji hiɗon mari wono compte ji ka jama wawata jokkude on miɗo utiliside Instagram e Facebook Instagram ko Kajjatu Diallo 165 ka Facebook ko Kajjatu Diallo haray tigi tigi mi fuɗɗaki taw lansugol ton affaire no mine gollirde ɗum parce que événement ji ɗin seeɗa seeɗa mine wadde en présence bisimilla kono si tawi meɗe mbaɗi événement ji toujours min publié ton andigol jama on ko honno min woni e yaarude seeɗa seeɗa bisimilla awa haray no nanirɗon noon haray en fottum hannde weron ɗo ko judude ɗo enen eɓe bandiraɓe meɗen ɗo ɓe yewtani en ko honno diina kan jokkirte e tisiki ndi leydi ɗo ɗum noon woni ne'ugol fayɓe ɓen e jannugol ɓe jannugol goɗɗo ko yatindimo ko honno janngirta so wi ka windi o jannga kono ɗon andi noon ne'ugol goɗɗo ko andingol mo ko honɗum woni nafa ko wonɗa mo yewtude kon ko honɗum woni laawol jokketengol ko honɗum woni laawol e ngol jokketaki ngol e ko honɗum nafa oti jokkantangol laawol ɗon hara en fottuno ɗo e bandiraɓe men ɗen jentiɗen ɓe kamɓe kadi koɓe finsitani en seeɗa ko honɗum ɓe yewtiga so Allah jaɓi hara e vidéo ji yeeso on yi no yewteten en feƴƴiri noon ɓe memi toon toɓɓe buyi ɗum woni sengo ka diina e sengo laawol nelaɗo on e sengo mawɓe meɗen needi mum no wonirno e ga kadi sattindeji ko woni ga ɗum ɗon fof ko piiji ɗin noon ko fi honno woni ɗum ɗon ko fi no andiren ko honno e nder ndi leydi ɗo ma e nder ɗe leyɗe ɗo ko honno wawi ten toppitorade fi ente meɗen ɗen ɓay ko kamɓe woni haray janggo meɗen o bandiraɓe haray albarka ko noddutoɗon lankon ko wernuɗon lankon kam moɗon haray ɗo weltana meɗen yiiɗe golle moɗon ɗen meɗen jeli kadi hettiɓe kadi wawa yiide golle moɗon tokko e moɗon kadi ɓurta sembinde golle ɗen haray la nodduɗa fof kadi mi wanna yon toon link ji wonno page ji maɓɓe ɗin fi on wawa yiwude ɓe haysi wonandema ɓe ala tiddi kono si on humpa goɗɗum ɗo wawi noddude ɓe ma ɗo wawi windande ɓe ma amma wala so wayrude e sengo amin ɓay haray min no toon so noddirama o windani lan on waway andude ko honɗum ɓe jokki e ko honno golle maɓɓe ɗi woni haray albarka mi weltani kon fota wona seeɗa e sahay ko joni ɗon kon ko tintude ɗum ɗo kon albarka moɗon batte sena yo awa hayno mi wirta noon pulal ngal ko fina fama famina wata pullo fuuta yejjito to goru muɗum ɗon fituna ƴawe nder étage awa en hiɗon vernonaɗo en arno vernonaɗo ka juɗirde ɗo fi tintudugal sengo needi e naamu ɓay noon pullo fuuta nandira needi e naamu e diina hay en e sayi